Bagore namwe bagabo, uyu ni kapiteni wanyu uri kuvuga. Mbahaye ikaze mu rugendo rwacu rwa Pan American Flight 914. Ndabasabye mwambare imikandara yanyu ndetse murebe ko nta hantu na hamwe hacumba umwotsi. Indege yacu irahaguruka mu minota 5. Indege yacu nimara gufata ikirere abakozi bacu barabakira. Urugendo rwacu ruramara imyaka 37. Mbifurije urugendo ruhire. Ese wowe wakora iki uramutse ugiye gutembera mu kindi gihugu noneho mu buryo butunguranye ukisanga ahandi hantu ndetse mu wundi mwaka utandukanye? Iyi nkuru ngiye kubabwira umuntu wese wayumvisheho yaratunguwe cyane ndetse benshi banze kwemera ko yabayeho koko. Ndetse benshi muri mwe mugiye kumva iyi nkuru abari buyizere ni bake. Iyi ni inkuru y'abantu batembereye mu ndege baburirwa irengero nyuma baza kuboneka nyuma y'imyaka 37 bose ari bazima ndetse bakimeze uko bagiye bameze. Ku ya 2 Nyakanga 1955 Pan American Flight 914 yatangiye urugendo rwayo ivuye New York yerekeza i Miami, hose ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wari umunsi mwiza ndetse n'izuba ryari ryavuye. Abagenzi bose uko ari 57 bari biteguye kwirebera umusenyi ndetse n'ibiti byiza by'imikindo byo muri Miami. Indege yarahagurutse nta kibazo na kimwe ifite, ariko nyuma y'amasaha 3 ubwo yari kuba yamaze kugera aho yari igiye yaburiwe irengero. Radari zo ku kibuga cy'indege cya Miami nta kimenyetso zigize zerekana ko hari indege iri hafi aho, ndetse nta n'ibimenyetso by'indege itabaza bari bakiriye. Ubwo abagenzura ikirere bo muri Miami bahamagaraga abo muri New York aho indege yari yaturutse, babasubije igisubizo gitangaje ko indege yari mu rugendo rwa 914 yaburiwe irengero ubwo yari ikigera mu kirere. Ibimenyetso byose byerekanaga ko indege yaburiwe irengero. Uretse no kuba yari itakibonwa n'amaradari, abagenzura ikirere ntibabashaga no kuvugisha abapilote kuri radio. Iyi ndege yo mu bwoko bwa DC-4 yaburiye mu muyaga mu buryo bumeze nk'amaji. Nta kimenyetso na kimwe yigeze isiga inyuma ku buryo bagiheraho bayishakisha. Iperereza ryahise ritangira ako kanya. Urugendo indege yagombaga gucamo rwanyuraga hejuru y'inyanja ya Pacifique. Abashakishaga bavuga ko igishoboka ari uko yaba yakoreye impanuka hagati mu nzira. Abatabazi bahise batangira kwigaba inyanja bashakisha niba hari aho indege yaba yaguye, ariko nta kintu na kimwe bigize babona, habe n'agace gato k'indege kigeze kabona. Abari bari mu iperereza byarabashobeye. Abantu 61 bose bari muri iyi ndege, bose baburiwe irengero mu kanya nk'ako guhumbya. Uko ibihe byagiye bigenda muri iki kirego, nta muntu n'umwe wigize abasha gusobanura ibyabaye. Nyuma bimaze kuyoberana nibwo basohoye itangazo ko indege yakoze impanuka ihitana ubuzima bwose bw'abari muri iyi ndege, ariko byari bimeze nko kwikiza kuko nta washoboraga gusobanura neza icyabaye cyangwa ngo yerekane aho indege yaguye. Abafite ababo baburiwe irengero muri iyi ndege mu rugendo rwa 914 batangiye kwihanagura. Nyuma y'imyaka 37 ibi bibaye haje kuba gashya. Ubu noneho tugeze ku ya 9 Nzeri 1992. Turi Caracas muri Venezuela. Ni umunsi usanzwe mu gihugu hose ndetse no kuri Juan de la Corte wagenzuraga ikirere ku kibuga cy'indege cya Caracas. Yaje ku kazi nk'ibisanzwe akora agakawa, nyuma ajya kwicara mu mwanya we atangira kugenzura uko mu kirere byifashe. Abo bakorana batangiye kumuha amakuru agiye atandukanye y'indege ziri mu kirere. Akiri kuyanyuramo yose ayareba, ikintu gitunguranye cyahise kiba. Mu buryo butangaje muri radari zabo hatangiye kuzamo akadomo kerekana ko hari indege iri hafi aho. Indege mu buryo butunguranye ivuye ahantu hatazwi yatangiye kubonwa na radari. Byarabashobeye. Ibi byari ibintu bitangaje cyane kandi bidasobanutse umuntu yashoboraga kubona ku kibuga cy'indege. De la Corte yakomeje kureba kuri radari cyane yibaza ko hashobora kuba habayemo ikibazo cyangwa zo zikaba zagize ikibazo. Ariko nta kosa ryari ryabaye ndetse vuba bo bakoranaga batangiye kubona iyi ndege n'amaso yabo. Mu minota itarenze 10 noneho batangiye kuyibona neza n'amaso yabo. Ikiri kure babonaga imeze nk'indege isanzwe itwara abagenzi, ariko uko yagendaga ibegera nibwo batangiye kubona ko ari indege yo mu bwoko bwa kera mu myaka 30 ishize yo mu bwoko bwa DC-4 McDonnell Douglas Passenger Aircraft. Na moteri yayo byagaragara ko ari yo mu bwoko bwa kera.
Kuba indege yari yo mu bwoko bwa kera butagikoreshwa sibyo byatunguye cyane abari kuri iki kibuga cy'indege. Icyabatunguye cyane ndetse kikanabacanga ni igihe umupilote wari utwaye iyi ndege yahamagaraga abari ku kibuga cy'indege akababaza ati turihe. Nk'ari mu nshingano icyo gihe Juan de la Corte yababwiye ko bari kwegera ikibuga cy'indege cya Caracas ndetse ababaza aho bo bari berekeje. Babanje guceceka akanya, noneho umupilote ahita ababwira ngo iyi ni indege iri mu rugendo rwa Pan American Flight 914, tukaba twari tuvuye New York twerekeza Miami. Abayoboye indege tukaba turi 4 ndetse n'abagenzi 57. Abari aho ku kibuga cy'indege noneho byakomeje kubacanga. Baribazaga bati si indege ni gute yarenga ibirometero bigera ku 1700 aho yagombaga guhagarara. Ese ubundi ubu yahageze iti? De la Corte yahise yihutira kongera kubaza umupilote ibibazo, ariko ibyo yabwiwe noneho byo byamukuyeho burundu. Umupilote yamubwiye ko indege atwaye ubundi yagombaga kugera Miami aho yari igiye saa 3:55 za mu gitondo zo ku ya 2 Nyakanga 1955. Abari ku kibuga cy'indege bose byarabacanze bahita baceceka. Mbere yo gukomeza kubaza ibindi bibazo barabanje baha indege uburenganzira bwo kururikira kuri icyo kibuga cy'indege. De la Corte ntabwo yiyumvishaga amagambo umupilote amaze kumubwira ndetse yabanje gukeka ko yaba yasaze, ariko kubera ko iyi ndege yari irimo abantu yabanje kwita ku mutekano wabo ndetse afata umwanzuro ko ari buze kubaza ibibazo byinshi uyu mupilote namara kugera ku butaka. Abashinzwe ubutabazi barahamagawe kugira ngo bafashe indege n'abayirimo kururuka neza ndetse igera ku butaka nta kibazo kibaye. Nyuma yo kururuka akanya gato, Juan de la Corte yafashe umwanzuro wo kubaza pilote ikibazo yari amaze akanya cyamucanze. Yaramubajije ati ese wari uzi ko uyu munsi ari ku ya 21 Gicurasi 1992? Nyuma yo kubaza iki kibazo yabitekerejeho neza asanga akoze ikosa rikomeye cyane. Pilote yahise amusubiza ati uri kuvuga ibiki? De la Corte cyumva ibi yahise amenya ko agomba gutanga itegeko ku bashinzwe umutekano bagasohora neza mu mutuzo abagenzi bari muri iyi ndege. Ariko ubwo abashinzwe umutekano berekezaga aho indege yaparitse, umupilote yakoze ikintu bose batatekerezaga. Juan de la Corte nibwo yumvishe mu ijwi risa nk'irifite ubwoba umupilote avuga ati oya mugume hirya turagiye ubu ngubu. Akivuga ibi yahise yongera cyane indege ndetse nta kurindira ko ahabwa uburenganzira bwo guhaguruka, yahise atangira kugendesha indege. Juan yagerageje kumuhagarika amubwira ko ashobora gushyira abantu mu byago, gusa umupilote amwima amatwi. Pilote yatwaye indege arongera arayigurutsa. Mu gihe gito bari kubona indege yogoga ibicu, nyuma bayibona nk'akadomo kuri radari zabo, nyuma noneho barayibura burundu. Nta jambo na rimwe rishobora gusobanura kumiro Juan de la Corte ndetse n'abagenzi be bakoranaga ku kibuga cy'indege cya Caracas. Icyo babonye yari indege yo mu bwoko bwa kera iziturutse ahantu nabo batabashije gusobanukirwa. Ubundi umupilote ababwira ko yerekeje Miami, ndetse mbere yuko bagira icyo bakora indege barongera barayibura, iburiye rwose mu muyaga. Nta muntu n'umwe wigeze yongera kumenya irengero ry'indege, ndetse kugeza n'uyu munsi nta muntu n'umwe ushobora gusobanura ibyabereye Caracas muri iki gitondo. Mu myaka yari yabanje mu 1985, akanyamakuru gato twagereranya nka Hobe kitwaga Weekly World News niko kabaye akambere mu kuvuga kuri iyi nkuru. Yego wabyumvishe neza, mu 1985, imyaka 7 mbere y'uko ibi biba. Nyuma iki kinyamakuru cyarongeye gisohora iyi nkuru izindi nshuro 2, bakagenda bongeramo utudetayi duto. Noneho ibyo bavugaga mu 1985 biza kuba impamo mu 1992, umwaka wafashwe nk'uwo gutembera mu bihe, time traveling. Ifoto ya Juan de la Corte wagenzuraga ikibuga cy'indege cya Caracas nayo yari yarasohotse muri iki kinyamakuru mu 1985. Iyi nkuru byarangiye abantu bose bayifashe nk'igihuha, ndetse bamwe bayifata nka za nkuru mpimbano zigamije gususurutsa abantu. Iyi nkuru yakwiye ahantu hose, ndetse benshi bizera ko ari igihuha, abandi bakayivuga mu buryo bugiye butandukanye. Ndetse hari na bamwe bavuga ko abagenzi bose bari muri iyi ndege basubiye mu ngo zabo,
ndetse ngo nubwo bari bamaze imyaka 37 yose baburiwe irengero, nta muntu n'umwe mu bari muri uru rugendo wagaragazaga impinduka ku mubiri we, wenda ngo abe yarashaje, mu gihe abo basize bo bari barashaje barakukuye. Izindi nkuru zikomeza zivuga ko abaganga bapimye umubiri wa pilote, abari bayoboye indege ndetse n'abagenzi bari bayirimo, bose bagasanga bameze neza ari bataraga. Ibi nabyo biragoye ko umuntu yabyemeza ko byabaye, kubera ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko abagenzi bari muri iyi ndege baba barasubiye mu miryango yabo. Birashoboka cyane ko wenda n'iyi nkuru yaba itarabayeho, wenda ari ikinyoma cyahimbwe gutyo gusa, ariko ntitwakirengagiza ko gutembera mu bihe ari ibintu bishoboka cyane, ndetse byagiye byemezwa n'abahanga batandukanye barimo Albert Einstein. Gutembera mu bihe kandi byagiye bikinwa mu mafilime agiye atandukanye. Ibi ariko ntibyemeza ko ari byo byabaye kuri iyi ndege, cyane ko Einstein yavuze ko kugira ngo umuntu asubire mu hashize bisaba igikoresho cyihuta cyane kurusha urumuri, kandi umuvuduko w'indege ntabwo ugeze kuri uru rwego, ari nabyo bigora abahanga benshi iyo bagerageje gusobanura icyabaye kuri iyi ndege. Ushaka gusobanukirwa byinshi kuri iyi nkuru, ushobora nko kureba filime y'amaseri yitwa Manifest, kuko nayo ivuga neza neza nk'ibyabaye kuri iyi ndege. You've all been missing, presumed dead for 5.5 years. Hari ibimenyetso bigenda bigaragara ko tw'abantu dushobora kuba tuzi bike ugereranyije n'ibibera muri iyi si ndetse no mu isanzure. Wakoze kubana nanjye muri iyi video. Yari Kayira Bertrand mwari muri kumwe. Ntibagirwe kandi gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video zacu zijye zikugeraho byoroshye. Ushobora kandi gutanga igitekerezo mu gihe ari cyo wifuza ko twagarukaho muri video yacu itaha. Amahoro.